سلامونه، فضل یم د بلجیم څخه تاسو ته د هالندي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع ډاکټر، شفاخانه او دواخانه ده. څه ډاکټر ته لاړ شي، کوم پوښتنې کې او کومې مریضیانې دي، هغه ټولې مو درته دې ویډیوانو کې راوستي. Jag gaat naar de dokter als je ziek bent. Jag gaat te zee naar de dokter, ډاکټر ته als je ziek bent کله ته مریض یې. ziek مریض ته وایي. Je kunt een afspraak maken met de dokter. Je kunt ته کولی شي een afspraak یو وخت ونیسي maken جوړ کې met de dokter ډاکټر سره. De dokter vraagt hoe je je voelt. De dokter ډاکټر پوښتنه کوي vraagt پوښتنه کوي hoe je je voelt ته څه احساس کې. voel احساس ته وایي. یا دې ولا مکمل جمله voelen. In de wachtkamer wacht je op je beurt. In de wachtkamer په انتظارګاه کې wachtkamer انتظارګاه wacht je منتظر کېږي op je beurt خپل نمبر ته. وخت انتظار کولو ته وایي. beurt نمبر ته وایي. Dokter doen test voor gezondheid. Dokter ډاکټر doen test کوي voor gezondheid د صحتمندۍ لپاره. gezondheid صحتمندۍ. Je vertelt de dokter over je pijn. Je vertelt de dokter over je pijn. Je vertelt ته ورته وایي د ډاکټر ډاکټر ته over je pijn خپل درد په باره کې. pijn درد ته وایي. Mijn hoofd doet pijn. زما سر درد کوي. hoofd سر ته وایي. doet pijn یعنی درد کولو ته. Ik heb buikpijn. زه د خېټې درد لرم یا د معدې درد لرم. buik خېټې ته وایي. Mijn rug voelt pijnlijk. Mijn rug زما شا voel احساس کوي pijnlijk درد یعنی شا مې درد احساس کوي. Mijn tanden doen pijn. Mijn tanden زما غاښونه tanden ډېر دي. دې د خاطره دلته موږ لیکو ورته څه doen. دوت نه لیکو doen ځکه څه ډېر دي. که یو وی به یې به مو لیکلو څه doet pijn. دلته ډېر دي. دې د خاطره لیکو څه doen pijn. Mijn tanden doen pijn. زما غاښونه درد کوي. Mijn oor doet pijn. زما oor غوږ doet pijn درد کوي. وګوره دلته مې doet لیکلی ت سره نه څه doen ولیکو. اور ځکه یو اور ته دې د خاطره موږ لیکو څه doet pijn یعنی یو شي ته استفاده کیږي. Ik heb spierpijn. زه د عضلو درد لرم. ځان عضلې وي مثل د مټو ولوي د شانو ولوي هر قسم عضلو ته دا استفاده کوي شي ټول ځان د درد کوي. spierpijn د عضلو درد او دا لفظ یو بل سره جوړ لیکي شي. spierpijn یعنی منځ کې کوم فاصله ورکړي هغه باید ورنه کړي. En recept is voor medicijnen. En recept د ډاکټر ورکه is for medicinen د دوا دپاره ده. کله هم چې ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر خپله دوا نه درکوي. دوا درته ورکې باندې لیکي او بیا ځې هغه دواخانې ته هغه راخلي. نو کومې ورکې باندې چې ډاکټر درته دوا ولیکله هغې ته ریسپټ وایي. Medicijnen helpen bij herstel. Medicijnen دوا helpen کمک کوي به herstel یعنی په جوړېدلو کې. herstel جوړېدلو ته وایي. Je haalt medicijnen bij de apotheek. Je haalt ته راغواړې یا راوړې
Medicinen دوا به د اپوتیک د دواخانې نه اپوتیک دواخانه Operatie bij gezondheidsprobleem Operatie عملیات به gezondheidsprobleem یعنی کوم صحتمندي مشکل gezondheidsprobleem کوم صحتمندي مشکل ولري Operatie عملیات Dokters werken in ziekenhuizen. Dokters, ډاکټران werken کار کوي in ziekenhuizen په شفاخانه کې. Ziekenhuizen شفاخانه. Gezondheid صحتمندي is belangrijk. وی ډیره مهمه ده. Gezondheid is belangrijk. صحتمندي مهمه ده. Dankjewel dokter. مننه کوم ډاکټره. مننه د لیدونه مو کومه یوټیوب صفحه مو خوښه شوي درسونه مو خوښ شوي حتما ما چینل ځان سره لایک او سبسکرایب کړئ